Shankos Nyamalianong Roisni. Bana right katin kontalat Karodian, Raywich Kasa Sudan. Bari pon konalat Korean Banak Linkel Guasme. Me jirama jidita ka jan channel me go region ojin. Their channel really support, ke their subscribe. Ban ti diala konalat Korean Banak link ka jari poda meni. Kan kononiam de la Reuters katara no pin channel pin support ka je. Me ban writing was me ban right creating kon charen la te ko kuma spela yo ban ko le we katin ko kien atin kon de kon kalim to kon ke report mi jidit me de kon link ka jar waje me report ban link was me ka jom chalat no ti ke ramkel ka kuma spela yo mi shamoy ka bot mi dit ban je lingan le ramo ban de al kon lat ko ban ka link tin chalat kuma kirmi yadit no gwasa me ka jawon yam bana kwen mde koran palpin no ke liengde kuma spela yo general wacha mo ka bot ram kel ka kuma spela yo ram mo shwale take a shot kamo ya bot ko uror shwale brigadier general da bangchar jana wa senior position commander Chamoy ka bot de ni SSPDF so Sudan People Defense Force Dora Shal ka mo Jonglei State. Jome shalat. Kenya ma kwanla ni report mbana kule we why ngu metogre wuti wini mi kuro. Ka clash ni tishit ke titi tano bene ba GSP la yo ba ka make ke ba ke nagda drop ke ba ke ambush na wal intelligence so what change ngu mi choro la ray doaran konwere no bana jelingi yo. Ka jawa cha kwen gwase me Brigadier General da Bangchar jana wa kwer ka unit ka Sudan People Liberation Army in opposition la SPLIO wa ka chen karo ka jok ka wer wa jale ka wer dio je jena ka panyim kana motot village dio don we ka motot ko jen ka panyim we ka motot dio je jen gwal dan te kuma SPLIO teten Kauror County. SPLMIO appointed commissioner Woodinchal Kenyerol County, Woodinchal Peter Gad Kotkom. Charach ke Jimmy dia ki radio tamazu ke jo machalat. Ano ne. Wood me machal ke Brigadier General da Bang Charane, wajen jele ka warshit ko to dual tetin ko mishrano jele ka changdar adong de jinak ki dong de jimak ki dong de ji chobler ne te kondla de ni SSPDF. Ko dwarche ko bajina ki bran bina kre dwaran winimi kam kume SPLA yo kene de ni SSPDF de kono chularo nodi akam nwere Karodian che ka wuri chalga Brigadier General da Bangchar e wunwara raina bi ngaje no dwor che we kam nwere che lo ngot ka jang che la nwere Karodian le Rodian lo hamo ki na kan Rodian doro chalga Monirol County ka jowon chalat no la force ki de ni tin right ke Brigadier General da bang wacha ke ambush lo jala kel ke de ne ke de ne konen ku ambush ke de ne SSPDF ti chare in short pin gwada dana lip kan katin wa mishiga chubone shukan chubon per ko barke ke dwa ke kama ke jen wera monin wa chu korju tuok kam de ne SSPDF ken de ne SPLIO wa tika wejin chwal ke wat chukang ki commissioner she condemn mandana chi tuok no ne de konen tikarek wa ke deni SSPDF ka jodana chalat gwasmeni ke deni SSPDF wa ke den konen maka na ke den kontin gorgi jano de ken deni SPLIO ti ka motot de ken ka joj dordan tikitin chene me chana ngajine bay do ka boye dan eno ken deni SPLIO me cha ka mak dor shal ke motot wa chu ken deni SSPDF chu ken ka joj eno ka chu ken ka joj ne we dodien so right now je report dan chi tuo no mo kana me kurmu tuo kam de ni SSPDF kan de ni SPLIO so mi mo bane ngaje no di mete ke insecurity miti to ka chala do kam SPLIO kan kam SSPDF bi ngaje no in the near future they fight the break out which will me chana ngaje ne mete kon mete to kir mi yadit she helicopter che jakala gunship and then she can de ni SPLIO kel kanere kon la civilian ke jewich she can kamak lo na kan ke so na me mingai konen go chiro lat kele roden tama lotring meditating de yan jome de yan linka ta da na chire me je to goje
one adoramo Michel como United State ka Jordan Charlotte report an yam chala do nene sha de ni shop ko baro sha kanak gwan mi shikor che tukten kam rapid support force kana Sudan army force la de ni Sudan ke de Sudan ko tin ne ko yare nda ko ri tuwa ka dor shal ke igilik waje tuwa ga no nene chine dang baro shigli but chi report de dan shana jek report en yam chi tuwa chala do no ne jen baro with the doctor la de ni SSPDF sha kanak so ne me mi cho de la ken deni jen barro wide doki den jen barro wide roki jen barro wide kel na mo report da ne chano but ke report wala ka man chano ngo kume SSPDF ne din konen to gwaza mi gwaza to courten kene deni kene anek ke deni dang barro karodien no ka joran jikanlat but deni dang barro wachi to kodi wa NL strike chalat ke gilik gwaza ji kume SSPDF la kum kim yadit kene deni rapid support force charen mat kel ne ka gwasedan kangai kume Sudan no de ni tichol ga di rapid support force ram keke kie charen mat kel ke kume South Sudan munyono di giken kume de ni SSPDF kene de ni rapid support force no ken ke enemy keke a changne me shi de ni kan shi ga saranda me bana hotin tama changne me shi ga saranda you can egilik you can book you can even one you can connect one me motinat so nami ami chora lat de kon linga no kata dan en chirega me chetwo ga je re wujin gidimi de kon dial te ka ngach kamandan le roda gwa okay wo kon ga wewe ko ban mandan le roda ban ya ngach ki ngum le roda so kamaji to gene men dong be kon continue ka jawo shalat gwasame wade ni chopke kizur kudang baro no tela de ni Sudan army force de ni kidi kudang baro washi ka surrender ka de ni SSPDF chigan makian tidit cha katup kan me to chigan katup ka ta dwal ka manana chi dwal ke de ni SSPDF no men chi dwal ka je ke de ni rapid support force ko kurche did long by the way kur me che dido she den ti cha ka force no bu gurdian bar dor shal ka mo iglik you can make candidate de bamni amene me diare ko kien chu kan ka surrender ka tup kan ka kem kan ka kume marai ka kirma yadi so right now me le rode wachi dini SSPDF ke report me chala wuri shal ka me aten wuka aten waken shikan meken yiken ga tup ate kume SSPDF te ko bikan ne de ti chi surrender ti bikan match tin ko ne kan ka ngundong de kam ka but they are planning on one ne bikan dini rapid deni Sudan bikin kan yok men nang kan ke bikin kan nang Sudan ka ta da na charat ke je so ne me amila rode me de ko ngach eno kur jaten ke report dien me cha nyok nong ni en wala kur te kam rapid support force ken deni Sudan me watch deni SSPDF bo charin matin ka kiko da na chitwo ne me de la kel me de ko ling jo dien bana nyok mu kwen kono gwas me bala ma da na charat gwas me ne me de ko ling bane so report me mishanon gwas me de kono linkel ka jodan shalat gwas me report dien ami bana right ke ku me kirme yadit tiken ka plan mishiken realeka plan dien mo ken biken ku inquiry biken lat karon kin dangro jan dangro do bakel gwam mishika dolten ken sharin mat kel ke par nitin ko ken ko biken ku inquiry biken lat tele kume tele kume spela go tele yitin ke tele daksham cha tele yitin baraina man kulela very concerning jenen men chala teken larkene wone ne akane ko inquiry pan bajelat okay ko inquiry ke 2026 mala concerning jenen akane ne ba raw ka te konte chala ke peace agreement ba ka banpin akane ne ba constitution bo ngone me chala no ba kontu ka te ka requirement in national election akane shabutu constitution permanent constitution akane baja kap jok after sha queen kwarcha jalat ba constitution ba kulotu what do you think bo ngonde jolat ke jok wale jela right now ke one requirement mide lat very important mukan bo ngono kana kontu ke permanent constitution tela duomo de queen kwarde jolat ke je ba de kene ne ba permanent constitution ba je pel chaje bilat ba jolat after election na me kel la mistake rewde ma chala da kum kirmu yadit gwasa dan sig dolten ke sharin martin no chikala de wona ne akani
batoga no ne tele population census mabalat e kana sha ping na charge bukwen ka ba queen quarry ba jelat tele census mabalat ala population census ke queen quarry imagine jin mu wi ke election ke lat ka queen quarry kwan ga kwen ngwada mo bon dangro mala to kenyam kan kwar kan na kwan la ping na la ja kwen ke after misha population mo charge kwen cha pig cha de ngai cha ne mun ke for example cha de la ne ti kit cha ke je ne di kit to aken population ke lu ka generate to ke that environment mate opposition party tin ka de point ramadan la kwar ti ke tetin ken ne di ala sha kule kwen cha ji no ke ne ti kit misha che kwa ne di kit je buna ku bin ka poll mo la polling station mi na ko bin tin kwa na ku na vote binede ko na cha register ti chop ke kit bi ko le ben kwan so mi chi ka kwani yo ba pega shanang akwere mi ba ngai ka ba pega shanang akwere me ba nga chenga dana wa rizolo wa kano so mi chi ne ti chara mu cha kwani ne ti kudang wan ka chara mu cha kwani ne ti kudang bakel ba ngaje no kudang bakel ne me kudang wan ke di ke kit ba ngaje no a fair election ke transparent ko tele mi cha kwaltin tel rigging mi cha latin and then from there balar no election more fair but mu kwaje skip lar ke jeno cha na cha bukwen population cha je bukwen je man cha lar kir mu jadi ano cha population cha je bukwen cha ping na cha bukwen ibuna let ke 2010 population data me cha la na wal ko la ne di chokko di shiriaro re wi ke so Sudan ko la ne di chokko di cha nyoko mo dab ko mo right now maybe kir mu yadi beje skip no tele population go no ba kwen re wi ke South Sudan ke queen quarry what do you think and queen quarry balat a fair wala she fair so kuje mo na me report mu cha no ngakira no charu de link na bonten konen tere jamo tente kel ke je re wi ke juba and no queen quarry ba jelat ka cha gor no the constitution beretin ka cha gor no ba population census ba pengnat ba je kwen can be use no all data to teach akwen before 2013 again we can user so what do you think na me gwa okay men la concerning en yok jene mo kwen ka kwar kara me dan la peace signatory kira me tanmal kwar SPLIO ni Dr. Machar so ko Dr. Machar adwo bedien me de ken kwen kwa de ken lado pel ken Dr. Machar we no be succeed ko di Ramedan la peace partner ering Machar chi kan other political party tin chamal cha jata ne ken ko jan dan let ken chete le se gara no 15 14 16 17 woga 19 bigate ka dwoli ka juba bigate ka dwoli ka chi kan bon yali kan ga chol wada baring Machar gwa tere ti jentana be participate wa che be participate chit keri pode shaling pan chajere jaka nungle kin mi yadi de tandien ne rekola members of parliament let ken no di tele queen kwar mi de lat ketele peace initiative medelat without Dr. Machar bo kon barar ko do badana yan kaje a political motivated a changna me chala no jenete ke new evidence mi cha nyoko jigo no reng Machar ite ke tit ka dung nasre dana chito tara ke liwe kat me jang cha jala no mo me kat so report me to kon tam right now kuma kin mi yadi din jennene ken be queen quarry the kind of lot without permanent constitution without population census so jen tada le road te right now what do you think mine comment mine la pingwa the mo gwejen o de queen kwa de la tel population mi cha kwen ke campaign na kana kwen na mo le de doro di na mo ke woje di le retin na a country di ki a continent na di jam latin no ba queen kwa ba jela tel population census I don't think so pingna la ja ngai ka then after that be akulo ko polling station so no mo mi le road anyok man bana kwen gwa se me balatin kontilat Cordian dorotin kokien because ngaje no ne ken de ni tin tere wuje mo mashal ka university wa we na te chunga okay kam kuma spela ayo karwa da ba wa we den te chunga chit ka kware ko na sha kwan commissioner da na sha kwan la commissioner dung spela ayo me sha kwan wal loka jien loka rama cha da na pai kwan na tenelo yet lokan o na tenelo yet da na da ka point ke da randa je remove ka Ramadan electing chairman right now so whatever they decide ko wo bane to be jo ke be la bi kwam alwangde e power mi che yugo no jinta le ji
power tele jilwang tele jisay tele mele dike quick party ka bayan min ba ji deal with ba de kene no akene cha ne bo chine meji to kana sa shi aja ngat galwalo me cha wai ke je shelo then me shi yu nyur kara me dana sha kwanya na tinelo yet tela ro okay we gwara ngweno betede ata mi sha la ro sha bu kwan ata jo you know so no mo mi chore ladni me chi gar me la no ka cha jo ge juje no shi billa kwar chu chu bet gar mo mi te dor mo mi shal ka mo e unity state me cha je kwan show we me cha we chi gar me che te resistant a jena sha bu watch ka kwar no no ka commissioner so me ye talk chu ko to kamde a jena sha nak bode ga ne ka dang jok so jen ta da le ro de ja wa te tension di te tre wujin mi na mo me le ro de ka me spele ayu karwade so tandien kamalat ke watanin chake influence especially in dor ka unity state gwadamo tanin wate ke linke kume morwaike kin me yadi lola ken spele ayu la ken dia sell out tira jodan chalat baname bana ngaji no without Dr. Machatel me be move right now so da jen jodan gore de nyoya kelen meni mi jira mo jidit gwasame ka no online tv channel gore jeno jin bi channel bi support bi subscribe ka bi notification ba bi jetwa ko mete mi ci bare be cho mala ci bekeji ajen gwada ande kon chongtin an biya tagamal bye bye